the video now. Sure. So, Mandong video do chake. We are going to talk about Kweyo again. Is it not Kweyo growers? Or Kweyo Growers Co-operative Society Limited. Okay. And ngamata look whether tin my near James. James, before what I look come Kweyo, Ramon look matter a bit about yourself in terms of a bit of your personal history. Afoyo mate anya team James. Anti annually me Acoli. Ati mwara pira daka bicheli chawani. And Ginywala Uganda kind. Gine wero leva choli na po beru maleng as well. Pianan pardon actually. Mati mwara dek wangwa jumonyo chero wa Kenya. Kama beru Kenya mwara para dek inge aone kama beru gum wachero wa kamati miya kwan mamega. Achao bene teach chalo engineer. Chi ma beru wa ati bene maro mabor. I company mapapat ma bera timuje mapapat mumi angech mado ichawani atikere mano ni ngecheni pero aga kere wao mena du kere okwe gang ranen yo me konyo lupajo eni mahali bario kia bero ano degree na Kibuna University in London inge oni atiki no tichocho no do atiyo makachel but dul magilwoni home office. The Science and Research Development Site in my home office. Matia University na no teacher cho, bena chako teacher okay Central Business District chalo London ni, achara chako teach kamo kene, ati ere magilwani Stevenage na chena achara teach, achara no teach kama gilwani Cambridge kama University madama mwane tiye. Chi teach mati mukono wao aneno ping maduo, awore lopo mapapat, lopo pierangwe na rio. Ati you teach mapapat mo ma wachi ma mo tamani abidugu gang angio ni olongech mati kereni kere ka o konyo ko pangara chile ken no ola gina konyo ki wo mati mu ki wo no poto no kinu wa dugu gang bene pien anati anyali me Uganda ano ni ngech mamegani romo bero wo benaga ko wo kita dar maduong gitiga teach wo teach mapapat eno ngech eoni lutua ka ugako wo kuja lobo wani chali Uganda kia choli madong pere tek obi don magali wario kia para dek angolo ticket one way ticket maybe in Uganda upia dok wo wa ichawani ba antichmatika timu ichawani ki dul palufu magilwoni Kweyo Growers Co-operative Society kijem kene mowatika timu itedero obero mabe kilo kingang menero ni olo po padano ile actually kudano chan loka lwenju twal kalu teno chalo wani wachako tugugang kingech mo tiketeni olo waromo kala loka kumalo kan ana foyo mate. Okay, foyo bena chi wachi in my doc in 2013 yeah chi my doc gangi chi mo yima charo mo teach mo with Kweyo straight away or gware charo kong phone Jimmy mama no. Gina makoti uma ogang, nyo kayo gang, pero mo chichi gang, kape yubo kamoma, olo iluoni gang mamegi. So gin ma chill mati uno, apia chawo timoti changari mo eken, nyo konyo ngari mo eken, awachi olo to kerika tiyo mate, no kamoti ma utieno achero, adonyo ye awachi ando achi ganga. Eno awachero yubo lum, ongaho, kocho ngaho. Achako bere kocho ngaro karichani no yone rach lampe machpe pipere opo bere yot ento adio chunya awaji eni don tamada mogo ni abiyele aneni gang peino gang kita dikereni ini emino yup gang so ma du gang pidwe ria dek money abere ka neno loka kama anabiberiye la chendong madong chawo nonge chaho winyu mabe loka Kweyo Growers group manondo rangi loke ochon ento meniang kita gitiu kere no futpa nyang mabet swa pero mabero ngawani wewa no kar mechero I ere magilwoni Kweyo kama group ni chake ye mamon gichero ka bolo chub achero peru kedgi anyang pero gi kama giti ye chi achaho neno kita romo konyo gi mamon
an me chele cha ko konyo gi kije ma yot ma wan wo ku jawano ni gi mama don konyo pe chalo church keken a cha ko konyo gi ka giti ka choke me chubeoni ane ribu chura gi je mo kene chalo neno lu member ti adi a choyo weng ping yo lu member ngani gangeti kwe lu tene ti adi eni le woni chalo farmer profiling ena cha ko konyo gi kere la chendo no ni konyo ni merbe ento wek dan guneni be afutie olono gi moti magino ifu mago kromo konyo gi ya nyima megi mawek gin bena gi romo nyuru kilo teni ngini on lo teno peni do kapingu loi ay do ifu fu pire tek namba chel ma bena tiga wachu ba onen chalu fu mo mango mo matiri fu bene kape yele ye kape biero chawani chene ni bero mabe kidano enyawo nyige kira biashara mo ken baby no yo mayot kira bene fu pero kumeno so ena chawo bero kikweyo en we odong ichawani wa o kamoma jem mano kweyo timo choni wa magali bachel mia bungen pira bichel bor magu ere kere me o wa magali bachel mia bungen pira bor bichel madok lwenyu chero o kerogio ichawani wano wa ero kweyo manye ento kudlume machon chani kutie mawati kateno pot kwegi menen ni teach ma guru kum kweyo growers to no teach ma megi wa ki dawa kutimu chon chani to no be kwan chalutino wa mark and teach pa kweyo growers wote nyim ini chawani don kweyo growers wote tractors ario wote yele bene lokafu wa yibu factory ma dit reda ma factory ni tikene Uganda kan marego di odi chani rego machines ma wati kere ki ot ma wati kere ki kita rego di kere ay ruate ki kita di mino be kede we cheto wo so chani one ken wa Uganda kan ay wati kila ko di ngech ewoni kila ko di dero ewoni me chwalo di wo mo ay nere chani ya yom ni atika tichikweyo wa chwin me dok wo bo fut pere wo ka bi dok na bi chero neka ay dok wo ka charo di en me kweni be dano nenni ngari mon mo kwano go fudro mo dugu gang tiuti mate dok moni doktere wo no tero teyu ter moni mabe mo no ki gang go bot o megi de mo kere mati go akoy boy chiga ma structure pa group bedmo bergemon ni chiga ma dano weng mo miuchen chidong uno will tractors will jemi tini kon dul chalo cooperative dano chalo lufu ayegi ero en cooperative ma pengare mo bino botu wachuni wono bino beri cooperative la fu chele neno kita fu ne tiga wor kere neno katika wor mabe nyo petika wor mabe chin neno kita ngo kago teno por ka chel romo nyago nyige na bole chali me kweyo growers magali ba chel mi abungen pera bichel kare chane ma pama tie moni magi fur mataki Uganda wole muini eno gigolo pama mon fur pama gi ol mada noko fono pama pongutia muini bino wilu chamo kene wilu wel matila pin chamo kene wilu no gi 2 kilo ti mon wati no wan fur pama matek mada muini merwa pen wane wa fur pama to wan mino no ngi o meri pe wan wen pen chamo kene no gi wilu bot ngaro kene wela pat bori do gi bino wilu wela pat so group chalo cooperative meti lu member ayegu a group and lu member ayegi wachi gine rued cooperative so ngara romo wachi cooperative ne mamege pere ma pat ki dul wen balu member ma pole giloni AGM ile moni giloni annual general meeting ento AGM ay kama dul palu member the wen gi gura ye manyini la member chele noti ki twero gine gi ributam gi ka chel we group moktame komgo gina chele magumetimo la bole do ikweyo lo member wa chani tie 400 ki piera dek yario kon member 400 piera dek yario bu beru pin ku yer jo magi woni bod ti dana bungwen we kaka choka motie peto ki kel dano 400 yo wen en jo magi yer dana bungwen mangech kiti papat won komtie garantie akan limtie lawang mi monno tie lawang vulu no tie dano ma miutam bene mabejo no tie ngaranena loka bebero no bene tie kin joni we ka group mo tam gi moni en jo bun wan chani gi beno gi bero pingi wachi wan ma bitim ni gi nyamo tame on chi gi bolo kui
Wole pero abiro nyabungwen we ka kuyi gibi bolo pedo go beningo dana ngwen e bolo kuyi mino be namba mo madok poke chalo ka gitia bungwen na beach ko mangwen mo ya go jem mabe wora nyimi cooperative now good chani magi yero ni dong gine dong gi choyo lutich na bole chalo ana pay board enter atila teach for group mani anda ti chok number that lumember eti number chiel boti number rio ti an chalo team James ati number deck kilo teach luora chalo ngata go store ngata operating machine ngata operating tractor one what you teach so in chalo a member chene tiama nok mai chulu mechaho kuoni i group giloni membership fee chani chulu ani chulu ki cheleken were donye group wele oni beneloke pien la bole mahali bario kia mahali bachel mi abungan PR bichel kare chani wel chene no tiri ko ibi noni ali bachel ke inano entre kinini wele do medeo wele no tiwa wayali PR boro pien jemene do timo do medeo manyiti in kai bella mema machoni wel mai chuli chon chani tiri endo kai tiga donyo chawani wel mai chuli do dugudit me ario mo kimwa menyurini ni tila member ichulu chene matidi ichawani ti ali papaki ke ma intele member ichulu mo kimwa menenoni kagibikelu kodi ini bere namba chel me chone loka nongo kodi wel matila pin o mi kodi menono ba ka wa bifur poroki track sa intele la member tractor furi wel matila pin do pero chalo wel mala mal o jomo kere ma pelu member ngata gilwoni extension roka ngangeo loka fu macheri kin pink and poro ngara chila chiel nyoy kauti group chero neno en poro min ungech menono kita gitomo kodi kere chame doyo kago permo ti kodioni ene wachini yat mene mene will nyuti kita gikir kere nyuti bene ni kai pero full pedo do full pigino kene pid chalo nyimgi yo pigina pat anyway our group chani wo berika choke mo hakimwa en meneno ni dana bungwen chani gilogo dana ngwen wagin ni mo amanyen do gilogo dana ngwen pe gilogo bungwen na wachi olo wego no tam a group wori mera nyim jomo kere manyen binu kitam manyen giwene gimi konyo group bene tera nyim beno konyo me do pien ka ngara chele ke na doro je mo mati me group no pe bedo group alwak no bedo group ngara chele atami afo foi chima ngom mu wero wono charo for full gene wero peni wa charo full no ge furu wa chon group no furu pama furu layata nyogi gi murangi jemi ne wen menena ni oloto la member chele no tiki gina chama pero mo charo jemi ka gina chama ni pere so me chel gina mo woni food security in gina la member kedi ka bi furu pama neni olo pro layata moni tie pro muranga tie we kedi ka pama po wor mabe baby furu kech mo we go don charo neno loka timu gina pat ki gina lu fu mo kene gitemo ni pien Gulu chalo wani wanoki group wachako neno ngoma wego luteno chalo wani pegi mero fu wachako ni angni luteno pegi neo ni gina beti fu no gina wego ngare moni neo ni gina beti fu ikara eni ka ino chene mape pore ki tichu kene ma itimu ni nyo chene ma ino ni kere kai biti tichu kene olono por nitie mabendi pede chene moni manano gina wego waneno kumeno pien waneno ni gimo iken madong gitika charo wachi bilogo ni dano cham kwon na bole kwon ne chake chala anyogi wego oi kwon no gichero girego nyogi yero ko mabe girego ikiyo chigi kero I kavera magi wachi eni moko kwon ini chere wilu moko kwon process chani me kwani ki anyogi meter wai moko eni kilemon gilwoni value addition kile wacho gilwoni meru kero nyorom padimoni ene kama ononi one chalo group wani ichawa chani mafura donye group no dano furu muranga dano furu anyogi dano furu gwana an gwana ne pole ya anyogi waki muranga weng waburo weng wagogo manok chi wacharo magoba magino pien ki charo maduong madong weleti mabe ipogo dok kundo member money mango mono kelo chamisto ento wanoni yani fut peromo pien go noni magoba ni pe bene bedo dit ibinoni magoba go ka chilling ni achil ikom kilo achil ken maka iber kilo 100
en ibinoni no magobali papa tioni pe werongo inoni bera be the group tie ti wacha ko neno ngomo kene moro motimo ikomjini mo na furuni pe olo to u yok wiye manok we ngo kel chene ching dano wacha ko neno jemi chalo gwana waramo timo mai gwana yu rego mo gwana gi yubu dogi ki gwana je maduong tie magirom gi ento wanoni loka gwana dong dan maduong dong utimo karo wai Gulu University kan kamawati ye chokamawati ye gitiki research facility maguru kom gwana keken ti wanoni yone kan obi chao eni dong wati chao kama jomo kane dong utimo dong utelo yo wachako neno nyogi chuma nyogi dong duong madong pelare Gulu kan wachako neno chimo kene mranga mere pero motimo gimo mapat kingo e charne kigwok charne chalo kodi nyogwok chalo kodi en mo beri ka choke mo mege mo moti kilo member machon chai wajun ba wano cham kanyo di jui pingo ponen lo karego di ki full mo furni jomo kene kongo chai mege ni ba ento eoni gonyo chwinya wachako neno momot loka full loka di en wachara kanyang ni Uganda full maduong loyo kole dano weng East Africa kan ento wakilo achiel ma odi macharo mo pere ti wachako penye pingo en fony mo wachako yenyo ngech mo wachako no kilo mo papat wa America wa UK weng wachwalo emails waniang ngo ma we odi ma aki Uganda ni pechero wo mo we lo fu pe mar fu twal ful magi fur ne pole bene gi char pole madiara bot lo mai Kampala wachako nyang ni pero pa ful tie ful mo tikere kan pero ne tie an chamo pero oni chake waki poro kodi mai tiu kede me achel kitai ton ful mapire te kai kwany ful ki poro kitai we ful tuo kede ene we ko chamo kene kai timo do ful no ful kene ber maket kech oni kui ma ni mino pe cham pe bene mi ki gweno ma me ki pien ka gweno ton uchamo in bene chere chamo gweno no en kui chane do donyo yi wachako niang ni wodi magirego Uganda kan pe oil standard money ma mete we ki chwal wo pen ma chel ma pati money ma go kin gang ma chalo mego gino rego kikiri oni be mada endo kai mer rego odi ma bi romo dano per mo rego kikiri eni nano machines ma dong ti chao neni mamoni wani wachako neno machines oni pero pa machines oni ti achel ni me achel nyonyo magitiu kere pe bete chwal nyonyo ni chame kai winyi mo e no nyonyo tika jwa nyonyo la wore me rio pala magitiu kere gitiu ki pala panga nyo pala la jwe mai nge chabira di kenyo in kai tero fuli kuno go no ni giti lo en pala panga chani magiti lo ni mado tumo chero kwene ne chero yo di dano tie ma pimu la ko di jemi oni yo di mo kene wachao ne lo kalem chuma yo ni peleng wa full kan ka gichelo inoni gidunyo diot ki dasta di onyo full yo diot we dong dano dongu kwanyen full chani do Kweyo ma ewe ka wachi top da ki diot ma gidunyo ki dasta pe bichamo endo waye chamo full yo so jemi chalo wen walu pe ki chilu mati full kui mati full ki nyonyo mati full wero odi pe chero wo so mo wacha ko neno ka kwene ni ma Kweyo ro motimo gimo me wero di chang en pero aria de oni wacha ko neno ko wando watiki lufu ina mena watimi mena fon lufu wa matek malupe kingo go kodi malupe ki pero kodi cha mane mapore kai bi kwanyo full ki poro kwanyo ni ning itwo ni ning wayele wa wilu machine mapimu pi to kanen ni ka full utwo wabi wilu an wabi wilu wel madoktila maloyo mango awar nyojo mane magilwoni middleman gibino gi wilo kibore manyini in kai la member ingeni kai go fully mabe fully timotwo ekelo cooperative wilo iwel mango makaro mone ma awar go promo wili ye machamo ne lo karego di odi ko ngoma gwa odi bero di ko di mo kene chalo mo poka ki odi ngoma kilo e oni machamo kwere oni wengo nyango wanyang ni kara loka odi protect twal mechango ne Uganda kan mo ya Kweyo growers bu yele chene mo kene mano wajogo chalo le member me will chat o gamente me Uganda utielo kowa ka chiel ki gamente me America
ki program mo ni magilioni United States African Development Foundation magi bino ka konyo lu fu en mo wacher wala ko kedgi ki jome Ministry of Finance malu ki jome mam mo mero timo Uganda kanyi kumalo kanyi icharo fi di town ba bucha ko nyang ni kara eni romo lare gum mini wa information pa jomo kene mag kwedo lokwani oweng mabe gubeni ko wata kilo member mamwa gubeni ko neno ni ngombe ne tie kama igra makero factory ni to bi tie ngo tichoni weng wan bene mino wa mede kiti matek wa jeme chalo tujupi wa tucho kuno jeme chalo yugo diot gime factory jeme chalo nongo quality mark distinctive mark ma UNBS eni mino bedi buwa en neo wa yele matek magali wario kia para bero wa ergedu wa tia gedu itu magali wario kia para bero tu magali wario kia para bor machine bino machine beno akilo kumapapat wana wa kubu machines ngech ma kere ki wa gira ukonya ama o chinglu tir moni gankuja watiu ka chel begin bene unenni eni je ma megi pedok jeme pa James no jeme pa ngai watch eni je pa group wala member mo ber kenyo gibino gi yoko matafale gibino gi lo chale factory ma factory tum gibino gi jwer dikal jeme ni weng malo member berati wa gunenni jeme ma wati ka tim ni jeme ma mo pedok ni wati tim ki ngaro kene ichawana dong wati rego di chuma ni tie mabe mada tie area mabero full romo bero gutia pirada ka beach wangcha wache wachero ichawana fudwa yer kichingba ente watiki machine mo beno mo yer full waki yer nyimke weng inge yer full me kwanyo full chani mo wangio marachi matiki kui ni maketkechi kwa kwanyo watiki chuma machelo ka full tika karki chuma yoni no pe guru ngomba ngara guru bere kichinye pe chwale machine mo kene makweyo ingi oni chwale machine kene matinyo poga ni makwanyo matani wan po ba full matani makwa wen rombo do wange kiti warubu kede mewe mo pe poki komodi chi ka kwanyo ki machine me petro metinyo poga ni chwale machine mapimu nyonyo ingi pimu nyonyo do ki yer do dojo ka go full mo chela rio wangi kwanyo pe dongi chwale machine marego machine marego ni bene rego wen romo rego kilo 100 wang choche la bo nyonyo gudu nyonyo la woreba chio di kar gi kenyo chari machine mango rubu ye jemi chalo kergi ka wabe rubu kergi manok to kwani kenyo wa chari machine makeri coach so di wani ngara gudu kichie nyo full ngara gudu kichie pere wa factory kada no bidonyo no giboyo dogyo anene chawa ni kipero mati Uganda ni dan went ka boyo dog endo wan chali Kweyo bros o chawa boyo dog wa chon o chawa lo chingo chon ka watiga donye factory mengo me regodi ni chawa ni don ko mo bedo gumi makamo karni magali ba par tumala wala rio kia par bungen wano certification me UNBS manyini don watiki twer me charodi wani supermarkets wengi Uganda Mario Benewatiga Tiki Uganda National Bureau of Standards Kachel ki Uganda Export Promotions Board meneno yo mechual odini wa kita don watiga nyorni odi mapeni maaki woni don waro yubuki Uganda kan wan bene waro berki ker mechual odi wani kwe wa dan mo beno wilo di bo ram kene wa chwala ki degelo mo papat kwe giche gi pim doren pim mo dugo mabe mani chawani kwe tikamo makalo membe go furuful ingeo ni full kati mabe ibu wilu fully well matek lo wilu ngo wel money matila ping bot ma bot jo mapelo member gi gine gi charo full gi ye any bene wel ngeni ngo ka charo fully well matek kuma bene di ma ka gi charo gi regodi fulu kene tie ma bene dong magene ro wara mo tigi de me gine me chama chal binyewa gi lu member en mo kero full gi bene gi gam binyewa mayini politika no gi mon inge charo fully ni me age ke bene ka wacharo di chene mono kyo di mo kene chero kamedo rome factory chane wa yubu cold storage kama don ka warego di mafuti maliet okonyo kerie kuyo di mo bereda makonyo bene mo ko kyo di ka jimi ni wengo chere katu obicha ko polim iching lu member ichawa ni lu member magi beru ke wani kala member ke lu full maduong ki foya ki bari wegdano kopo ki odlum kucheta yot bari chieni alego ni kain tia neno gina itia wini lokma tika logen tia wini neno waka logani
wa ma fu jemi ti kan ma wew dong pe chera ka charo fuli bora wa boyo gross tika with food ento ne fuli ti mabe mutu mabe ma pie kelo botwa pen ga kelo botwa ma peti mabe wa bi kwero afoya mate. Okay, for Yagobe watching yani apart from food, wouldn't be other things. And I want to look a bit about Jimmy Mama Timone. Yeah. Kita wachi Kweyo chono chake ki will chat. So no wilu fool gi mrangi anyogi gi go karmoni ka welo chero male mano chiwa charo. Eoni food wa timo. Jamu kene mo timo ki gumma bedo ngati tractors ario. Achiel wano ki program chani ma wachi program USAID. Achiel the National Agricultural Advisory Services chalo NADS me Uganda guminiwa bitich mo atika timo me konyolo food. So watiki tractors ario. Tractors ario ni tieme konyolo food me achiel. In telling la member tractor furu porni wel mano kada ngo furu por pa la member wango tumo tractor chero ka fu wo so chene madong tractor kilo ni bene konyo local development me group bene chene madong wa bi po bot ngo bot lu member so lu member which out sorry lu member which out no be member the group bien ka tractor which chero furu wo du ki lim chani di po bot lu member ka pero dio ngare moni ki chero ki konye ala member mo ki moni dio bene binu no wangyo ni poroniti kuman wakonyo kichene eni bikelo also imone ilwani microfinance maka in la member iti mero konyo manoki den me chagote biacha ni mo group robin kikero me konyo mapa kiene watiki ngarimo mailwani extension worker enti engage me fu waneno ni extension worker chani bot lu member chero kaneno por women nono ka in la member ento ka in pe la member gichulu chene bot group chi group chwalo extension worker kaneno poro mamegi en neno pero mati poroni chi bene Robert kiker me wachi jema mine will me chamo pero eoni ento ka bot joma pelo member extension worker ni gi pa wachi bot gi pa group chane bene tiki machines ma pero full ba magi ngweje kere yo chale motoka eoni bene dano pa machine bene tie me beto anyogi yeah madaro bene pao kainti la member ibini pio mo kwa machine tiu kede dugo ineoni kama machine ubale yumo tutum ene kainti la member machine ki pa we agoloto chene money bingo ubini group okay and the shop the budget shop mumba tiki shop oh sorry watiki dukan bene dukan ma wachi agro input shop but pien wati onga wati charo kuja pole dano macharo jemi charo gicharo wela tek wan chalu Kweyo wachi lu member mamwa mino pego bera wilu jemi wela tek wati ki dukan eno tiki jemi chalu kweri tiki panga tiki la jweping chamo kene bene wabero ki kodi ka karno romo chamo kene bene kalu member mero yak mani mekiro porgi kape botwa wano chero wilu ki town men no pien mutoka chero town dui tractor bene no tika wire extension worker bene chero eni dukan ni jui en chero wilu jemi oni kelo dukan ken ini wilu wel mo wilu ni nyoka pe ko wilu maduong di wilu wel mango mati la peng nyoka mkamo ni bilone discounted so input shop konyo lu fu mada pien la fu donc payer le mecher white town ka wilu jemi group tikenyo ay kay la member again chero wilu jemi wel mati la peng ento kay pe la member wilu jemi kita di wilu town. So monogama winne bear. Chigema in terms of challenges, what are the main challenges Maundu know as a group? Help a group better doing. Me achel kai tiki biashara mo eken matika waranyima be. Kita bene ngiwaji ka jamo kurjen, pore mo kene yenge on mo kene do. Luma mo kene magok miriki ubere la man situal mago bere kela yela gitemo no ke dimo kene mo lokotamgi ubere mo kene mo pego lokotamgi gugu dire ochen gino kene mo no chalo pero chalo group wani ay wono nya waji loka pool mi ber pool mo to pool mi ber pool maleng ma pegi kero Kweyo gi tal gi nyo matofali igutia pero tiene wadano meti ifu wel matiri chat jemi wel matila man mu we neno dano timu jemi oni chamo kene walu member mamwa gichamo kene gi kero jemi oni ento ki fonyo mo mini gi
Where Jamie on tika dog. And only wanting to be better challenge pen only phone me no better timone cha wang. When a timone cha wang. Bien remember Bino Manyan, remember Mokene what we Jamokene, Mino Mera Poy Wigi, no what Timokomero. Mokene, I odi mo regoni. What matter odi one a kai por kiwelo di machi town. Nyodi magirego kichuma town. Well let yella malmano. Enter well malamali. In my no yodi any, mocha my no ye. My any tika chamogina ling, you pay ye, Jimmy at a tap and a pay ye, leon tilamal, yeah. Where would you mock any chalo kumalokan? Peggy mar will yodi when it's one. Odi one in Pole Benewacharo Kampala. And yet a mutual phone, I think a merobene, muco about one chalo one actually. Kind of money to my bed. Compay chaki pen wele. Niang kong bene kono tika kwenene. Bene tika kwenene. Chika nyang ni bene tiku mero. Chi pen wele. Endo kai chero kamoni. Icha waki pen wele. Peni pe bet swal. Neni niang kong gine bi wilo ni gine ngon. Bikonyi yomane ning. Bene tikwe be in be pilutino. Pepe kili tuo mo iken. Pien kai poro wel chene ma koko ibale loka. Chang tuo mo kene ma. Pero mo kene ma di nyokule ne magichari I town kelu wele diet nero. So any minute telephone but one actually ni jemu kene ka inero ko inyango tere mabe chi chak pen we. Me agi ke bene me adek one chelo actually ana wadi lo adaba ai keji koma chiti makisa. And actually mukene pegi mero nero ni luwot git ke chero malo. Ma wego ngori pe pere ujone waripe fu kijemi wen mo atimo kumalo kan meru ripe bien enje mai timo kanyi no la meru o meru babani mamani latini nyo lukwaini ubichero kachamone eneni yibu mabe ono bene po banyi kai no la wor bene tika furu mabe penye kong omera ni jirani na kanyi furu ni pelu o penyu ya pen berino ngech yeah, kai no ngechoni olo konyo ningo wero jemi berutie makonyo wano weng pero magi ke mawana no watikere ni aini factory wani chalo merego dini warom rego wang chawa chel kilo 100 kilo 100 machero 100 manyiti ni na chel warom rego gok tana chel o inario. Ento kai neno di ma dano chamo Uganda kany, dano chamo East Africa kany, odi ne duong karo en level leoni. So ineno chalo group. No tia loka charo di wani wo, full mo furu chalo member, food pero moa. So any wati a plegolu fu mukene dano mati kumalo kany mi Uganda ka furu full ma pio rone ka charo full bot loki. Neni ikeli kwe growers inyang bene jemo kene maduong male peki full but fully kai bichara no iwela be no for mate. Okay, for and in terms of future plans, mangam plans ninga for next months, years. Odi wani piano watika neno ni go ka full po beta romoa po beta rego maduong twal. So beno bin wabi o karmo ma pedo wachwalo di bot supermarkets wen and ma don woni no super dukan money dukan dukani mukene mati specific to mo to jemi money madano mare tell like the organic shops madano chere will jemi you know money man no endo will it so ene kama wameti at some point Kweyo cheko kacharo odi wa supermarkets oni peni do supermarket tell madano tell Tesco Sainsbury's Morrison's Pineoni the you know well odi ma eber the very want to ma one tele group we might not be able to support and capacity only ka full petika bino botto madwong so only what team at least come on no spaces dukania mati in those organic shops only rombe bet so alpien kadano ne oni odini girego yoma pore fu bene gi furi yoma pore rombe gi kero magwilo ne and pule dano marje ma aki Africa pin ngene kan lobo be wati ke fertilizer pegi kero bene ki ara tata kita kitimo kamu kene magi furu fu dogi ching pegi dogi yat anyway
So wameti wachedi dukan chalewan. Okay. Mario, you fulu kene ma pe watiu kere, ma wameti wati kere me biu mo. So ichawa ni poti ka biu mo ful, ento ange bene kita ana wore lo poma papate. Ful tie madano biu dugu mo fulo ni wele tek lo wa mo dek madano chamin. So wameti ful gimo eken madonyo factory pedo ko bala. Kere kam chete ni ubidong watiu kere chalo me chamale. Jem kene wameti watim. Well, we mero neno yome yubu jemi chalo cakes gi biscuits magiti based on odi ma forti nyo odi ma garu chima gike wameti bene wanen rubu jemi chalo nyimi odi rubu kich rubu soya rubu chocolate rubu chak ye mekonyo chalo loteno eni ma giti ginero kita loria ila kago bene letin no gujon gimi geno di magilwoni ready to use therapeutic food. So I met one end cover Ramadan any areas on it. So expansion food ye Kweyo madwong. Chung full mabene but no cover beer full. The chani wati and you may will machines we will lock and chung full chani udug maka. We klum member magikelu full gi botwa di doki maka. Inena we pegi check atongo yen dok mukene. Yen pirete konyo bene wan chal lupu. Tibu beto tie ka ijer ka do money porni ka chingwa ichere bede tibu kot benen pirete ka yen pe kot beru pere anyway so what you can encourage you remember what pego tong yen yeah you mer poroni ento we yen betie gwo betie we kot mere nyim we fu benen mere nyim yen la bo kot no fu be mere nyim afo mate mono winne bedo and then finally in my team message mo maga miro mi gemo botwa kono yarma kan ben wako message that here yario mechel message that la mi bot darmati Uganda kan mati kumalme Uganda pe wacha fu waneno fu chelo gimoma pirete kiri kai ni tiu tichango wangi chamu anu ya po ma chero ka wilu je ma chama wako ino mu yeme chel je wai pounds ario eni ali babor chika inu furu mu yeme kan o mu yeme ni ma check cheli ifuru mu yeme yo mapore pero mo charo mu yeme ani wen fu kai go le kai pero ful me pero nyim pero nyogi gi nen fu chalo gi mama pirete pe nen fu chalo gi mama kadon pingu loi itemu jemi weng dong mine dori fu an fu bene mero repair kai tika fu pe kai tiki ngech pe linkere tero tie kadano tika che kai ni fura nyogi kere fura nyogi maduong ni ning la wil mu beno mu binoni nyogi ni fut peromo kamero meriki pa jirani ni go kichero vuru ina eki wili wela tek go jirani bedo ni un ka ukur jemi wenka chi uramo wachi wan wila tuku man la wil chano bitamu beno biye welu maya dek eni mere pe guru konfuba endi gi moy ke mainoni ke reni tieme timone timo tim pe iwek pidiri ni eni atika no olo da tim diri kai noni ke reni putie meti mutiche oni tim pien momot e oni gimoni mai timo manonoki jomo kene mu oli gi wero in makiri kai oli mere kitimo ne inge chabira chel no joge o kakwe inge dwe chel no joge o kakwe inge mo achel no joge o kakwe so nge chan ki rom chan mai rom berkere ai wache ni an gimoni tim wangatimo tum kiri ka bingai mo ngai do manno mane nge do pelare timo ruone ento pe chere kude ka buru mai nge ni no yiro mo timo gimoni wa fuk chon bene foko chon yeah angira chocha para chel kinu chumeo cha para yo yeah eni chama pole timuticha no ping bene ulingo mabere da winyo ka gi cha upoki eni chama no ni be bora mapelare yomo kana machocha dek gino do atiu wang cha dek utieno beno ka neno late no beno atiu wang cha dek makar manyi na chel ati atiu wang cha biche iwijomo kene o wang cha bitiu ba beni fuke ken enton waneno ni chawa pirete mo mai romo timutina nuoyo peywek ni bitimudiri message jama ario ti bot o megina magiti wo an pa bera nywali me UK ba ento achero wo ano ngech
ngech maduong bena foyo ngech mano wawani tutuali afoyo gamente me UK tutuali me mi ngech mano eni mo ya dugo gang ka konyo lu kingang ka konyo lu pajo waka konyo an kuma ineno one mo ati wo jo ma ati wo ni kai tiki ngech mo kiri ka ngech mo ma petika tiu kire tichi ma tika timo ichawa yoni tamni ngech yoni ngare mo netikany ma before yo ngech yoni mada kiri ka ilemo kicheli neni ka ilemo pe ibiro kaneno leke ken nyo kalimo dana ke ken neni ka ibino bini olo itim gimo kiri ka iloko kopa ngara chili ken kingech nyo kitam no itimo kinadit mada me ario me adek sorry pe waneni itibo watibo tutual an bene kero na bene no kani adugu gang paro motimo gumo ene kama ripe pere tek ini jogo mege manok karimo ne jogo mege manok e woro jogo mege manok ibi po ne dugu dito dano tikany uno lim bino nen ngoma tikany unen ka oromo chako gimo kan kite ka uno chako un olo ng'iyo ni keri ka tiye yele woko no gimoni tie ma kero gang kany pegi winya ni ngare mo ni kuja obino omoro dano tek bin kany inen dano inen ngoma tie gang kany olo to momot inen kitango iromo meto kero kingech padano kany potential ti madit madawo ko potential ti madit reda maloyo bene mawo kany bolu kinga ngech ai pere maka wani mawati kingech obino mapoko manok osen moni manok joke konyo dar maduong me agike dong aini ribe eni mo bi ribe ni ka obi ribe ki wo gida dano ribe kany meti dano bedngo kiti dano ti ki lo da ya ti ki lo da pere tek ka pe twero gi moni wachi eni pa twero nyoka itika tingare moni gang fonye bene mo lo da pe wachi eni timo gi wachi gitimo no kun pe gitimo nyogi chwali tene ngare moni chamu chene chako penyo o chene pe girmo wachi nyo pe girmo tero. There has to be transparency, ginagilwoni transparency and accountability. Wa berutie ka emero timo gimoni mabe. Wan mo dano ne watiga timo ginabe. Dano kutie mabino lubu kowa ni eni watiga timo ni chene ne dika cherkwe. We have our books audited. We ni chene mo eke madonye group no accountability matie. Me agike ba tabi wajo kumani. And no degree na mahali bariyo kia bero. Atiu magamara maboro wao na atiu magachelo project at my university actually home office ayo funding piano beru project malupeki nyonyo pimo body armor for police ma UK police ambulance service tigere so I think experience mara magabunga en mecheria pa engineering pay ko ni wangadong itiu yo magapia beach 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 team gina gilwoni retirement from work angire ginatika timu chani tika kila yom twin enyanoni yom twin better than why teach so this I see it as early retirement ko chak planning ni ability and kima kapia boro tamkong ana po Uganda kima kapia de ichana tifudi afurfu ya atima be achamu gweni gwanacholi chak aki farm romitie bien opego ya waturu benetie maka jemodia akoni moni okacharo ya rio bene pole po welo ochamo enrio ma akipa eoni kiumbora anoni that is almost like retirement je mighty maditi kwoni owen no ngen kuchi don't tikany consider early retirement kirika ibitimu chichukene itimu almost like a part-time basis not chichukene my team no itimu merpigom twin just to make sure you're not bored in any way. So my message to you guys in the diaspora, I'll speak in English a little bit. Please try and get involved in things that are happening back home. Try and visit home. This is home. Don't worry whether you can't speak the language or not. When I came to Gulu, I could hardly speak the language. In 3 years, I learned the language because I was staying in the village. You learn the language slowly, but try and get involved. The knowledge and experience you have abroad is way, way too great for us to keep quiet with it abroad. Come back home and let's build our country. Thank you so much. Okay, thank you. Kama dama mero kupe kwedi, giram kupe via Facebook, ka mero finding out more, being involved. Yeah.
Facebook. I have a personal account on Facebook, but I'm not very active on Facebook. Facebook was very good during my younger years, university years. The Cooperative Society, however, has a Facebook page. If you're on Facebook, search for Kweyo Peanut Butter, Kweyo Peanut Butter, and you'll find information, some pictures, some of our test results from UNBS will be there. And please feel free to ask for any information. On the Facebook page also, you'll find my contact numbers and also the cooperative's contact numbers. But if you wish to have my number, it's +256 776 843 626. That number is what we use for WhatsApp. So you can contact me on WhatsApp. You can email us. You'll find the email address on the Facebook page, or you can go to Kweyo Grow, KWEYOGRO @yahoo.com. So feel free to ask any questions, whether it's about farming, right? Whether it's about life in Uganda, challenges that I've had, personal challenges, any experiences that I can share with you, any knowledge of certain places that you think I might have, right? There is no harm in asking. Pain. If I cannot answer it, I'll be very honest with you and say, actually, kan pangeyo. Ento kangeyo ngarimo mangeyo, aromo referring in bon ngarimo mangeyo. Ento kanangeyo information kingage mino bedmen no. One, we have to share information. So if you feel you can contact me about anything, please feel free. For my tag. Okay, forever. I'm going to stop the video now. Where is no.